Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Sahel dengan NIM 22129408 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul The English 12 Tenses. Baiklah, tenses digunakan untuk menunjukkan waktu, kapan suatu kejadian, perbuatan, keadaan terjadi. Dalam bahasa Inggris terdapat 12 tenses utama yang dibagi menjadi 3 waktu besar: present sekarang, present lampau, dan fitur yang akan atau waktu yang akan datang. Present tense, simple present tense. Fungsi menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau kebenaran universal. Pola 5W tambah 4F1 tambah S. Contoh, she reads e-book every day. Yang selanjutnya, she don't read a book every day. Does the set and die. Selanjutnya, dua present continuous tense. Fungsi menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Pola I am, are, am, playing. Contoh, they are playing football no. They are not playing football no. Are playing football no. Nah, selanjutnya present perfect tense. Fungsi menyatakan kegiatan yang sudah selesai tapi masih ada hubungan dengan sekarang. Pola I has. Contoh, I have visited and homework. I haven't finished and homework. Selanjutnya, present perfect continuous tense. Fungsi menunjukkan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Contoh, she has been studying English for 2 hours. Selanjutnya, she has been studying English for 2 hours. Nah, selanjutnya past tense, simple past tense, menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Pola S tambah F2. Contoh, they visit Bali this year. They did in Bali this year. They did visit Bali last year. Selanjutnya, past continuous tense. Fungsi menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Pola 5 was were tambah week-ing. Contoh, I was watching TV at 8 p.m. till night. Was watching TV when last night. Selanjutnya, past perfect tense. Fungsi menunjukkan kegiatan yang sudah selesai sebelum kegiatan lain di masa lampau. Pola 5S tambah F3. Contoh, they had left before when arrived. The had then left before when arrived. Had they left before arrived. Selanjutnya, past perfect continuous tense. Fungsi menyatakan kegiatan yang berlangsung selama periode tertentu sebelum kejadian lain di masa lampau. Pola 5S had been thing. Contoh, she had been sleeping future horse before and came. She had been sloping to and came. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jabarkan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.